Tiprasa koktuma thumnaroni koktuma nahanani bagai sangosala Khumulung Press Club visit khlainani thangkau hastini cabinet minister Shukla Chara Noatia Khumulung Press Club ni jaga thaite TTRC hapani advertisement policy notye Khumulung Press Club ni ojamarok bai kok salake mantri Shukla Chara Noatia 2021 bisini 50 March salmariwa hastini mantri okrani yaktei Khumulung Press Club ni dogulan phiogo rijak phano tabukbo Khumulung Press Club nogo Tiprasa koktuma thumnaroni bagai gori lengla thai kaisa achuk thai basana simino Tiprasa dordi kok thai hastite ADC amsani neta mantri roni khugo phiaba mukthang mangplile belai juda Tiprasa roni bagai press club khajakmani bisik tham kanani thangai tongo phiaba tabukbo Tiprasa koktuma thumnaroni bagai gori kaisa achuk thai te khoksa pusa advertisement budget Abani bagai tini buini dofani koktuma thumnarokni bwskango basanani jotia hastini Tiprasa koktuma thumnaite kokbora koktum bedek chongmari phaimani jorabo simino Tiprasa koktuma thumnarokno nangjago neta mantri rok phiaba MLA MDC eba PM mantri engai thangmani yagulo haste hapang eba ADC hapangni bkhakte Tiprasa media development ni bagai samung butang naharya the naharya Bishisawa Waistafano, Sini Tiprasa Koktuma Thumnarok Bahai Tongo, Honai, Koktuma Naharja, Sini Tiprasa Neta Montri Rock. Piaba Borok Kusuk Asuk Tayo Achukmani Yagulo or Kokno Pogui Tango, Borokni or Achuk Taite, Fan, Abo Molrumni Bagin Ongna Hore. Yang te Kaksha Fashi, Nai Nadi, Lamati Naito Tok Nokmani, Shalka Hati Eba Tiprasa Koktuma Thumnarokni Lengla Thai Khumulung Press Club ni Muktang Mangpli. Dangsha shakawo basawi lukurokno kha nangdewe kok sanani kalaino phiaba muk thango khlainani se belai samung tuko abni bage tini abo hai tongkhoro basaja khastini Tiprasa koktuma thumnairok Tiprasa koktuma thumnairokni lengla thai gri eba Khumulung Press Club ni nok thaini jengjalni kokno khnawi paithago Khumulung Press Club berai nani bagai Khumulung Forest Domini Shalka Hadiwa Thangai Sagoika Tiprasa koktuma thumnairokni koktuma nahanani bagai hastini Tiprasa cabinet minister Mojang Shukla Chara Noatia Khumulung Press Club ni jaga thaite TTRC hapangni advertisement policy notye Khumulung Press Club ni ojamarok bai kok salake mantri Shukla Chara Noatia Shalka Hadini mangpli no nugoi belai kha khamsa jaka mantri Shukla Chara Noatia Abo haikino asalo ADC hapang bai reja Khumulung Press Club ni jaga thai berai naika hastini Tiprasa cabinet minister Mojang Shukla Chara Noatia Dakti allotment ni bagai SDM TTM bai kok salane hini saka mantri Shukla Chara Noatia abo haikino o ishino tuye hastini mantri okrate bubagra baibo kok salane hini saka mantri Shukla Chara Noatia Yang te khakse phase Tiprasa koktuma thumnarokni mukthang tongkhorno tuye kok sanani thangai Khumulung Press Club ni secretary Ranjit Deborma saka Khumulung Press Club phiogo rejakmani bisiktam kanani nai tongo tabukbo Tiprasa koktuma thumnarokni bagai lengla thai jaga te asuk thai gori hinai Ashalni visit bandabo manjakha Khumulung Press Club ni president Angshumoy Deborma Tiprasa Indigenous People Press Association ni president Gautam Deborma Organizing Secretary Brajo Gopal Deborma Tiprasa Photo Media Association ni Secretary Amulya Deborma no khobe Khumulung Press Club ni kubni ozamaro Tini belai hambai marawo sini honorable minister Sang Shukla Chara Noatia ini naikol Mumbai Tiprasa koktuma thumnairokno khaijak bagai Tiprasa koktuma thumnairok bahike tong bahike samung khlai tong borokni lengla thaita tong abono nainani family bagai जों जतनो साइमानो लाई थांनाय 2021 बिसिनि 5 तारिख मार्चआव हास्ते हापांबाय हास्तेनि मन्त्रियावग्रानि बिसिंथि Khumulung Press Club जे प्रेस क्लब Tiprasa रकनि प्रेस क्लबनि जागाव संसाबै जाकमोन हेबा ताबुक बिसिक दामगानानै थाङै दङ बिसिकनि अलरेडि लाइजाक प्रेस क्लब बर फायै कुनो Tiprasa आसुकनानि लेंलनानि कलमा जराबो फेननि नबारसानानि Oro tongkati news rohonani abo परिस्थिति o jagao takuni जों जतनो साइमानो चिनि बागै हास्ते हापां दङ चिनि बागै ADC हापां दङ गावबो जों चिनि कोक्तुमा थुननायरक हास्ते हापांनि मानथाय मायाखे मानिया जों लेंला थाइसुल चिनि दाबो बुकनिखौ आवानि बागै जों जायतगै दङ oro ADC हापां बाय कक सालायमानि लगे चिनि बुबाग्रा बाय कक सालायमानि लगे हास्ते हापांनि मन्त्रि रक बायबो कक सालाय चिनि प्रब्लेम
पार्मानेंट सलुशन बुजाकथों ओ जागावो पार्मानेंट बिल्डिं तांजाकथों आगतला प्रेस क्लब दंमानि हायके कायसा डेभलप प्रेस क्लब खाजाकनानै निथों आबोनि बागै दिनै अनारेबल मिनिस्टार फायै कक सालायखाया बो कक रोखा डाक्टि नबो इशुनति डीएम बाय कक सालायनाय एसडीएम बाय कक सालायनाय और डाक्टि टिप्रासा प्रेस क्लब खुमलुं प्रेस क्लब आसाय बागै साइटआव थाखाय अब हायकेरा नरनो साननानै मुसुंगो जों एडिसि हाबांनो हामबाय मारबो जों डाक्टिनो ओ जागावो 10 घन्टा जागा जोंनो बुजाकनानै थाङै दङ एलटमेन्टनि प्रसेस सोलि दङ जों थाबनो जाहाथे 2 मासनि सिङाव जों एलटमेन्टनि अंग्रै फैनाय एरबो जों आस्ते हाबां एबा एडिसि हाबांनि खाथि साइटआव मोननो हारै जागै दङ आरो चिनि काटाल बिल्डिं मानानि बागै गुबुन बागैनो बतिनि स्पेशली बो विजिट खायगा तै गुबुन मिनिस्टार रक चिनि टिप्रासा मिनिस्टार चिनि एडिसिनि EM rok CM rok sekarang mau bikin pelajar borok borok sak apun tuh ini discussion lagi kan besar jorok bocung discussion lagi ini sini tiprasa amkrane bagai sang jora-jora salayo sini social media balai society ni bagai important apno base klai sini 2018 government change samani loge no china honorable chief minister former chief minister Biplab Kumar Dev bini period bini presence sini Khumulung ni TTADC Tribal Tribal Area Autonomous District Council area na base klai te sara Tripura ni Tripura sani bagai kaisa platform permanent platform sangsawi rijaka 2021 ni 5 तारिख मार्च और जागावा तिप्रासा प्रेस क्लब अंशिजों नै स्टेट गभर्नमेंट नि बिसिंथि खायै अबनो इनोग्रेट खाय रिजाक माने वो जों तिनि नुखा प्राय 2021 संके तब 2023 प्राय 2-3 इयर्स कसमा जावा ऑलरेडी लाई थंका तब पुना बरंनि परमानेंट तमे हिन लोकेशन तब पुना रिजाक यापु का अबनो खनाबै दिने आं साकबाय थां sini खरांग ने chief sini Daronjit Jagorma tekoni team sebai khai Khumulunga visit khai thaikia e ara sini old building tongo abo belai khino khub kaham hadar tei nai khang kang kai khub nai thotok building kotor kintu bisinga thange habai nai khang kai mungsa pano kerei kai abo borokno ara jagauna temporary shift khai ton mane apna tabok sini ADC bo sini बुबाग्रानि लीडरशिप ADC प्रशासन कताल सलाइजाक माने बिसिंगो बरक ताबो फना आर जागाबो परमानेंट सेटलमेंट जायखौ रजाकनाय अन द प्रोसेस आबनि बिसिंगो दाक्ति खायने बायनानै अंथं होनाय आं दिनै स्पेशली आनि व्यक्तिगत भाबे 5 विजिट खालायै नुखा बरक कक सलाइका बुबाग्रा बायबो कक सलाइनाय अ मेटा नतियै कारण सिनि तिप्रासानि बागै कायसा अब खूब इम्पोर्टेन्ट जिनिस निने सोशल मीडिया अपना जों बेस खालाय अपना इम्पोर्टेन्ट खायनो जों दिनैसो पर्यन्तासो जरा सफायो कारण आबसिनि डेमोक्रेसीनि आन्डाराव हंगांका जों फोर्थ पिलार हिसाबै जों बरंनो बेस खालाय जों बरंनो इम्पोर्टेन्ट रय सामतांगो कारण जेकोनो व्यक्ति जेकोनो एलाका जेकोनो सोसाइटी जेकोनो कम्युनिटी जेकोनो दफा ब जदि पोचगो कानानि थांकांकांकाय जोंनि मीडिया रकनि भूमिका बेलाय इम्पोर्टेन्ट आ मीडिया रकनि बागै ताबो जों बेलायखाय एप्रिशिएट मावलायो बेलायखाय हामबाय मारो जोंनि तिप्रासा मीडिया सोसाइटी दंनाय रकना जरा यूट्यूबर दंनाय रक जरा प्रिंट मीडिया दंनाय रक जरा नेने गोबां मा जानि जा जे जुमा जरा तेखाय जरा सोशल मीडिया सामं थांनाय रकना आं बेलायखाय हामबाय मारो आसो जराबा सिसावै फायमाने बागै ताबो नगा आचुकैफोरनो सोशल मीडियानि सामं थांगो गामिवा आचुकैफोरनो सोशल मीडियानि सामं थांगो आबनो ओवरऑल जतनो थानसा प्राय कायसा क्लब बरना कायसा परमानेंट ऑफिस नाने बागै अबस्थिनि जरा गवर्नमेंट दंनाय रक जरा अथॉरिटीनि क्षमतावा आचुकै दंनाय रक बरंनि मास्ट बि आबनो इम्पोर्टेन्ट बरकनो प्रोवाइड खायनानै नांगौ आबनि बागै जों बेलायखाय हामबाय मारो सिनि सरकारनि जराव जों बरंना प्रायोरिटी रुबै जों बरकनो सिक्युरिटी रुबै कायसा तिप्रासानि प्रेस मीडिया अंथं कायसा तिप्रासानि प्रेस क्लब अंथं कायसा तिप्रासानि प्रेस क्लब नि कायसा प्लेटफॉर्म अंथं आबनो सिनि गवर्नमेंट नो बरंना प्रायोरिटी रुबै आसो जरा बरक ताबो सामतांगो दङ बस गांगा बरंनि जेटानिने परिकाठामोनि बेपारा जों जतन सालायनाय आरो एडिसिनि अथॉरिटी बे बक सालायनाय महाराजा बे बक सालायनाय त्रिपुरानि सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दङ
chief minister bai bo जों abono consult khaye जों kok salaye dakti borokno kaisa permanent platform dinani bagai जों chaitagoi samung tangano oboni bagai tinini aro jaga pai visit khaimani asu jara tin